Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li s-suċċess ta' Malta huwa riżultat tal-fatt li l-Gvern ma beżax iwettaq ir-riformi li kien jeħtieġ pajjiżna. Dottor Muscat qal dan waqt li kienet jiġi intervistat minn Stefano Malija f'attività mtella mill-Kamra tal-Kummerċ li trattat il-qagħda tal-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru qal li jkun iktar faċli għall-Gvern li ma jagħmilx il-bidliet. Iżda sostna li l-mument li l-Gvern jaqaf jagħmel riformi u l-bidliet, l-ekonomija tibda tistaġna. F'dawn is-6 snin il-Gvern daħħal fis-seħħ qatt ta' riformi fosthom fis-settur tal-enerġija u bħalissa l-Gvern għaddej b'ħidma biex Malta tkun fost l-ewwel pajjiżi li taqleb għal karozzi elettriċi. Riforma oħra li tkellem dwarha l-Prim Ministru kienet dik li aktar nisa jkunu mħeġġa li jieħdu sehem fil-politika u jidħlu fis-suq tax-xogħol. Bil-Gvern daħħal is-servizz taċ-ċard kerbxejn sabiex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-istorja parlamentari turi li kienu biss 27 mara li ġew eletti fil-Parlament. Hawnhekk tkellem dwar ir-riforma importanti li tħabbret sabiex ikollna aktar rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Għaldaqstant il-Prim Ministru qal li l-isfida tal-Gvern tkompli tkun li jwettaq bidliet neċessarji. Mistoqsijek l-ekonomija jixtikber brata maġla, Dottor Muscat qal li xogħlu bħala Prim Ministru u li jisbuq it-tbassir ekonomiku ta' pajjiżna. While I do welcome any sort of discussion on how we should take things maybe more slowly and that sort of thing, I for one will not be part of any conversation that tells people, it will rain cats and dogs. No, I think the best way in which to prepare for a rainy day is actually to work even more. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-isfidi ta' Brexit u oqsma ekonomiċi ġodda li qed joħloq pajjiżna, fosthom il-blockchain, l-intelligenza artifiċjali u l-politika l-ġdida tal-ispazju. Dwar it-trasport, il-Prim Ministru qal li s-sistema ta' trasport tal-massa bħalissa bil-popolazzjoni ta' pajjiżna kif inhi hija vijabbli biss minn Taslima għal San Ġiljan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.